chon hayo quieto hun shamahan ko kuy banil ti es gusta kaleswana yip an hun kuy banile sias kati ako hunani bilal ayon iglesia onti yeto Cristo mas el yinkul comam Dios mas con yau teo quien hun ikbehti a es hermanos ma que chelton ayo que yikbe yet hun tiom baldi yet chihilak tok yobra comam Dios ais ane comam Dios chi alon ayon seto yunko beyi yeto hun yobra comam Dios ti ayon iglesia onti ma ayon chihikba het creyential yo walil tol ayonok yalan yikbe cham Espíritu Santo yo walil a cham Espíritu Santo o con hunan enok ma cham Espíritu Santo chon hunan eni yutor hun honones gusta jeswana ay kokul bal ayokhin bay petohon bay chi mas con chibi bay ayonek och bay ko comunidad och to hili kokul bal hunon paltayet chon okol yulqab Cristo kachiko hunan en ayko ba bay iglesia comam Dios hay un espíritu yet cham hahawil chiao kin yet wat chihunan es ba konab al comasanil yoto la ba iglesia majeto la kokul bal yulhet o ha balne yet chon mulna hin obra comam Dios es hermano tatol a konab al yulhet chiha balne ay mi bayo koteiles galasco ba ay mi bay ochales va con nabal, mamá nos chales va con nabal, askashut va creyente, va corinto tú. Ay tú más checlo elis como nabale yin, chal junjunep. Palta valyochuan comam Dios hin yeto junis yobra ti es hermanos. Choche tol jun janechut con nabal yin cham. Castolo chales va con nabal ayon tilleto kowah ilnento yobra comam Dios tú. Y la Biblia en 1 Corintios capítulo 12 versículo 12 shis ane comam Dios ashkati. Akumiman il tikas kal shivil yok bulan yet beyom yin. Paltajunnes mimaniles yaihi. Ashkaton yok bulan yet beyom komiman il ti. Ashkato hokka paspulan yin Cristo. Ashkatolis miman el Cristo tu. Haiji comasanil. Si es gane comam Dios. Hermanos, comasanil y hecho no kulqab comam Dios. Yo walil chico beko kobayul ab Dios yin tzagan. Yet what? Chiha servil Dios ashka wal chiochich. Yutol abayuli bang enalti mayal wal hunok a kabelang aneh tol chochok kalbay mas konchi hunon chochok kokul bal ayokin paltata hun sang kokul bal tuchko kan balne yechonay hek bay yobra comam Dios maje hilon yobra comam Dios palta yo walil chopejo kobayul ab comam Dios ashka wal chiochik yet wache hijilon yobra comamios ashka wal chismo halil y la bishi a comi manil shivil yet beyon comi manil ti ay ko ab ay yishimal ko ab ay ko baksat ay ko chikin ay hakan shivil yet beyon hun comi manil ti palta ahun chan yet beyon comi manil ti shi ko Biblia ti tol hunnes mimaniles ya servil akalta hun mimaniles ti ya servil hun san bulanok yin hun mimaniles ti yutol ko masanil shi versículo 13 kashkal Israelon kashkal kamak hunne hayhi ko masanil kashkal mosihal hayhi bayin hunok makchel kashkal het ko ba paltajune haiji yutol ayet mason a la bautizar hun shane mas
Jun kan yeto Cristo. Asan yucham y Espíritu Dios. Shan ashkator jun ne mimanile haigi. Yuhtol mas le kahai chamhin komasanil. Ilapsin. Akomam Dios ti wat yai his mulnahil. Ayat mas namba kukuli koyop tahil. Kashmashano kukulin Jesucristo. Kashmashano bautizar ko bayimbi Jesucristo. Ayat hun bektu masyaok Dios y Espíritu hin. Yet wat masanil ko beibal masanil ko napal yo walil chik espohi. Ayat mayal espoh ko napal tu. Mayal espoh kapas ko beibal. Yuhtul yo walil ahun san kul bale yo ayok hin majejion octo hin y obra comam Dios. Abay Romanos capítulo 12 versículo 1 sí. Es justa Jesuana kao chio kul Dios hin. Yuhualtu chintewi ayesh tolche bejo que bayul ha ashka junok shaham balikis. Tolche alay baycham. Tachiko bejo ko bay ashka tu. Chial el abnok tolieton. Kachitzalo kulcham hin. Ashka tu ismo halil. Tiun hok ay lalbay. Ilapsin. Ayat chonok yun na lo komam Dios yo walil chko pejo ko bayulis a ashka tiochik. Ashka hunok shaham mal ikisi. Kambay chihiliok shaham mal yulko tiempo al ayondi pantayul tiempo al na judío. Chi a lay no kal nel yin ikisal yin yikisal yin shaham balin. Paltano kal nel jala yin yikisal tu jahto no yiban altar. Kam kalche chial no kal nel tu kalchi a le kam no baitu palta kam chel ya uno in kalchi no chibek bano bai maktel chi a ona to yiban altar tu sacerdote a ya no hunsan shaham balti palta ano kal nel di chilah balai no masea o sea chon lah balai ayon creen donde ashkano kal nel tu. Hay hecho no que ulqab comam Dios si tol chico bejo ko ba yulqab comam Dios tu yin hikisal yulko kawil manto lo chico na hok palta tol shival ko pisan chico bejken goyop takil kashko bejo no ko bayulqab comam Dios si ashka tu chioche Dios si kashka wal chitzalo jetok y ashka tu mojalil si chiun ha anser bil Dios. Tatol beja no lo que ab Dios yetok masa ni kokul. Asha y Espíritu Dios si chikah baokhin. Ajunto chial 1 Corintios capítulo 12 versículo 13. Yutol ko masa nil kaskal Israelon kaskal kamach junne hayi ko masa nil, ¿sí? Israel kalhanta jomaon Israel okti ayon di. Pues junne haijieto que Israel tu cascalzo jonobal palta Jesucristo más conjunan en oco ayu y si espíritu san jun san más jun con más anil ayet jujunan en copashin bay yobra comam Dios yo walil chico chaha se chialcham y espíritu Dios y etwat aconapal kau yainakil numumi maje ayono ha mandar coch ohlil bay sol consejo local solep hermano maje ayono ha ya hawilal ay hecho no kino huno yin hun yobra comam justi mantolo to ha mandare hermano bay tu mantolo to hak to huno ley yet wach ayon sa halse to yuni amaj abay yobra comam justu atakala yalan dirección cham Espíritu Santo ato ojonokto Jun shane mas jun kan yeto Cristo chi asan yucham y Espíritu Dios shan ashkator jun ne mimanile haiji yutol mas a la kahai chamhin ko masanil ila komimanil titinani shibil yet beyon bulan okyin kashman jun ne hok si
Ako mi manel ti sibil yet beon palta hunne makchel ja mandar aku mi manle ti ja mandar kai tu Cristo jin Cristo bulan no komasanil kas akhir be masya Cristo asan yu hiona kancham asan yu ha an servil cham san akhir be ayon pastoron hay obreros hay ancianos hay diácono hay bautizado hay creyente más en el juntan kono komam justi tol hunne is chuchal hunne baibula nok masanil santol hun sane konap al chioche hun obra komam justi lahan kalchun konaon zeta yetal shi 1 Corintios 1:10 lahan kapchune naon zeta yetal hun sane chiute nap ale masanil ashkaton du chun ya cha formar juno iglesia tol yecham hahawiles hermano tatol ashkatu shut kona balchi chitzalos Dios getok ha zetal cha mi espíritu Dios ayon shi vai ver a Gálatas capítulo 5 versículo 25 shi acha mi espíritu Dios chango inal tolai kalinto bal inal yuhtu yo balil chico bay balne ashka chioche chan zetal ojin junse chihunte hermano tolo alay ko inal tolay kalindo pal inal okhla o hel bayuli ban inal dikhla o han sebil komam Dios asa to ko chanko inal tolay kalindo pal inal tu porque tola cham y espíritu Dios ti mas alay o cham hin yet wa chico chako inal tolay kalindo pal inal acham y espíritu Dios ti yo walil aku versículo ti chalo ni shiash kati acha mi espíritu Dios chia onko enal tolai kalinto bal enal yuhtu yo walil sí yo walil chico bay balne ashka chioche chan se tiene tal chioche cham es hermano ha se tiene tal chioche cham mi espíritu Dios tijin se yo chuan cham chico bay balne yo walil ko bay balne ashka chioche cham sí Abay Gálatas capítulo 5 versículo 22 Shiash Katila Apacham mi espíritu Dios sin Achia onjune tolchiko kam kulnenle tolchiko kam kulnen ko ba chonchalohi chonai he yin hunkulal chiyaon kapas ha techa changal techi hai hiban yuh y espíritu tu shan ai ko ya benkulal bay het animail kachi wachi hut konap al yine yuh kapasok shan yihemon yai na hel hut ko ba yuh cham shan chihe ko mich onwai ko ba ahun sang wat bay bale ti kam hunok lei chialoni tol kam chiel huneninchi yutushan a cham mi espíritu Dios ti wustak mawana a con ihbanok ayet chach ay he gina creente al yin yobra komam just chihil tokti zetal moch ay gin kam kulal ha ahun kam kulal di yo walil ayhin yutul yet cham espíritu santo un kam kulal di ha chon chalogi chon ay yin hun kulal chi haon apas haon techa sang al se chi hai hiban yu espíritu tu shan ay ko ya ben kulal bay het animal kiuno habi tatol lana na an servil obra komam siet un tiempo al ti achustag ma achuana kau chak ay che habas hintola cham espíritu santo chach ihmani ay habakam ulal ayap en ulal yine justag yine hana ahunto con ihmanoj kasojilon yet komam Dios paldata kona bal yulhet och chial kona al shan kochach on yih pancham espíritu santo ti
Cobejo, cobayul cham y Espíritu Dios, yetwa chon yigmah, cachichacul Dios te chune, chichalos Dios getoch, o camel comam Dios getoch, y aga pashi Espíritu ti, o anco, enalia to haicham hahawil. Hay que ganar, man calnaba, comul negeles hermano, gilek y obra Dios yetok masani kokul, palta ayak kawalbi, yetok hay Jesucristo, o cochaco colpani, haicham hahawil, pachtil comul negel comasanil. Dios ya hawat kulal cham hahawile eyipan yetok obra chihiltok esmul na homiyet komam Dios. Yo no habi.